Ačiū, nav problēmu. Mēs nosūtīsim savas vienības uz drona avārijas vietu. Gerai. Ota nüüd natuke leetu. Kas sul õnnestub öösel vaenlase droon kinni püüda? Teip, to bija viegli izdarīt Forest Estonia. Tāpēc es nosūtīju mūsu vienības uz šo apgabalu. Manē, taigi, pažiūrėkime, iš kokių dalių susideda dronai. Okei, lėtu, piekrītu. Hej, kraje bałtyckie. Oj, Lenkija, ko tu šeit dari? Chciałem was tylko zaprosić na niesamowity pokaz lotniczy w Wigilię Bożego Narodzenia. Aga ürituseni on veel kuu aega. Wiem, że to potrwa długo, ale tak na serio, co wy właściwie robicie z tym dronem z cyfrowymi oczami? Mes tiesiog tikrinome droną, kad pamatytume kokias nors jo sudedamasias dalis. Jo šis drons visticamāk ir ienaidnieks. Rozumiem, ale jak jednemu z was udało się zatrzymać tego drona? Tai šiek tiek ilga istorija, kuid Leetul õnnetus droon kinni pidada. Piekrītu Igaunijai. Žinau, kad perėmiau droną. Bet oota hetk. Kas par vainu? Ma nägin midagi sinist, mis nägi välja nagu mälupulk. Tada atjunkite jį nuo elektros tinklo. Czy to jest pendrive USB? Cik dīvaini, tātad lietojot dronu, tajā noteikti bija daudz ierakstu failu. Tada turime tai stebėti dienos metu. Taigi, nešiojamas kompiuteris paruoštas darbui, prijungta USB atmintinė. Un pēc tam noklikšķiniet uz drona video failiem. Gerai, tada padarīkime tai. Kus see päris video sellest on? Visticamāk, tas šeit būs vēlāk. Loodan küll. Palaukit, izgirsu balsā. Es domāju, ka viņi runā par bērnu ar zilu cepuri. Viņiem nācās izmantot dronu, lai viņu izspiegotu. Sellepärast oligi droon seal metsas. Yra tikrasis vaizdo įrašas. Tātad tas ir bērns ar zilu apmetni, kas cīnās pret dažiem monstriem. Vau, tal on selleks suured võimed. Tīlitu, bet taip. Tas bērns varēja tikt galā ar jebko. Siit see tuleb. Tas ir liels sprādziens tieši tur. Ir čia kanālas baigėsi, kai jį perimu. Seega on ta nimi Jordan X. Kā tu zināji, keegi teine ütles seda drooni juhtimise ajal. Ak, es saprotu. Taigi, panašu, kad dabar turime pasikalbėti su Jordanu. Miks? Nes manau, kad jis apie juos žinojo ir anksčiau. Tad darysim to. Ar tavo vardas Jordanas? Nes norime apie juos pasikalbėti.